Achado Rosep to achi bonaboli la do itukan ase manu sob manu baini alak pra banai holebi mokan ini ingredients to bishi do nai hole short braini dekhai dibo ido tita gudi aro mushroom chili aro do kerala brinjal tomato michinga bata ido kuchu uli chutu wala do ido bazar de bishi bai aro ido suka mas ini manu lau boda ase uli suka mas fermented labi bishi bala ase ido thali lebi aro ido kan thali ni pale nichor lau boda ase naga lotion aro ini color karne pona kiba koribo mon jale ini chili powder khande ini color gani thali uri paribo aro ito pas tinga pani do ase to ingredients to aro bi American lau boda ase bishi thali aro bi alak ki thali uri paribo nicho lau boda ase na to mokan dinjoni khawale ase so ito ase ito pakawa achi to so ido katia do khotam hoise aro ito ina katina sob ekilot mix koribo lage aro mix koribo aro ingredients to amikan la kina khawli monjai to la bode thalili phala to ita ready thalibo aro color gani chili powder olap thaliyo aro bangstinga pani do nigan kina dinga khawli mujai dulai sabti thaliyo bishi bi ne thaliyo bishi khado kaw gani bi biade aro nimok bi thaliyo nimok to ami kan bishi gali bishi thalibo komdi khama nokan komdi thalibo ami kan lau bada ase are
মিক্স কৰিব এতিয়া পাৱা আৰু লাষ্টে পানী ঢালিব পানীটো বেছি ঢালিব ini bukan sabit tak ada. Tuh, oke. Ija pakai oli dah sih. Aro, ini kan mushroom kali asih so itu hi. Ya jele thangba na ki gue. Kaman si video mui nakami suara na jani. Tinggal kita tadi. जंगल दी बाला तो ये दो लब थाली दियो मशरूम तो कोनो बात गावगावनि बिया थायो तो भोजन बिया से सो थांबाना थांपाक इदो थालिओ लाय आरो So guys, itu dah almost done sih. Itu ban itu sob tu, kiba guru lagi, so kena bakabu lagi. So itu dah kau lihat time masih, aro Rosep Aon di, thanda una kau li, sob si baru itu lagi. Pakalo kado, mana test ni, ulit kita tay ni 20-30 minutes lagi na kita thanda itu time di khai li. टेस्ट तो अलग आसे तो इटा तो मस्त ना से इटा तो उला उला आसे तो अपनी कन खुशी पाइसिले कमेंट्स কৰি দিবি लाइक्स কৰি দিবি আৰু थैंक्स फॉर वाचिंग बाय